Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnia. Hey, what's going on? It's the Script here, getting ready for our big show. That's our first show in India, in Shillong. We can't wait to come, and we hope we're going to see every one of our Indian fans there too. See you soon. Bye. Kinoilam Jonga Khasi Jayantia Deficit School Teachers Association Hakakar Atri Unai Wing Ardar Postan Kaya Kendo Yung Menteri Keterangan Pulih Putih ke Sarkar Zilla Ubalak Ben Rembui banyak kerana lokimat per-per kebiadai bak Kinoi Kai School Deficit. Hakijinga keram kilat Patai Kubor Presiden Jonga Seng Ubabu Boswell Pala Ulayat hu bak kajing keram bak Menteri Kelong halo kajing panjing pensyai ya kajing penmana dangshan daga Sarkar pendon tang arkin huun Kinoi Kai Hakak Zilla bak kajing siurenti Yaga tulap syabrok Kinoi Kai School, kajing bamsiu ke Sarkar, yaga DNS allowance, Kinoi Kai School deficit, kinthop, yaga area, kajing dawai ke Sarkar berpensangnya Shua, yaga kajing pentrekam, yaga Meg Sims portal, bat kiwe kimat. Ubabu palau layat horu bekaseng kasngok hiaba, nama bagi dan Kinoi Kai School deficit, ondai kala syong thait nakakam, bat habagi pang kishitam, kibampat yo yaga CPF, but what on deck la klat no naga sla perthai kin padio satya yaga song jingarap pisa naga dead come retirement gratitude Ngingiwan yakendo mantan yo education minister Sir Lakman Rembui but ngiwan yakendo halor ki issue ki babun ki deficit teachers ki yakendo khamtam hakini ki arsnam but khamtam mentau senam but ki issues ki banya keren mentan but ki dai napadeng jong ki babuon ki issue ngijiet sauteli kita ki ba ngikwa ban pensngau ngikwa ban kerpad lengba jong ya ka Department of Education ya ka government hi borok kawai ban le khenam ban resolve ye ki niki issues kabenengkong kadai kene ka clarity hakabiyadai bat ka tugajimi khubor lingba isar hiru ba kandon no tang artali ki category jongki teachers tang artali ki category kabaar kadai kejingpen slam bar kejing bom siu shu yakidi ki balong ki ba ngidai hok banyo kum ki deficit teachers kabalai kadai ka jing pentrekam no yakene ka CPF scheme centralized provident fund scheme bat ka basaw ka kendram ka bami na ka Maxims portal online submission of fund requirement kabala ban wat ban kta ya ka jing yo tulop jengi ki nonghikai deficit ru te ha ke bedai bat ka kani ka jing phia ya ki nonghikai hagi artali ki kanhon categorization of teachers isa ilaong ba consider klempem considering yakiwei ki kenhun nang hikairu kum ki SSA kum taterter consider baik kene ka new pay structure consider baik kene ka new pay structure tangba kumbalong menta yangi ki deficit teachers kanam kta yangi ki deficit teachers ha kene ka discussion na kamenta kene ka categorization jong kino hikai we are out of the picture ngi ki deficit teachers kam kta but kalaban don hadian kata kadai ka pen don ni tai jingkho nyo hangiru ka igaban salong ka igaban sajen rei kumbalong menta kam kta yangi kene ka categorization ha ka bi dei bat ka jingbam siu shu sarkar ya ka DA jengi kumban supentip yapi ba 90% kadai ka bangiyo hadu menta kata ka 90% kadai ka ban nadu mencem senam Januari arhajar arfusau but what ke area jong kene ka 90% jong kitu ki keniat banai ke basya khaman ngimpat yo hadu menta but ngila dei ban yo ke 46 nadu mencem senam hi 49 sedang mentau senam menta ki nong tre sarkar kembang isya yo lang rengkat bat kila yo 51% hendai ngimpat yo te kadai ke ba ngila pensengau hi minister kadai kajing leben kajing daga ketin parang ngila banong ka dai ka discrimination persya yangi kinohikai but
ngila ong yi ba in le ai te ha ke be dei bat kini gedi e khat sau tarik in shong jingalang but Department of Education, but the Commissioner and Secretary of Education Department, but hang to ngin setip in sepentip syangi baka ke issue ke penlong yangi kinong hikai deficit banem yo ya kani ke die ke bangi dei ban yo kentop yaki areas ha ke be dei bat ka CPF kan sadon kene ka jingshong jingelang jongki board of jongka board of trustees ban page yaki issues pembalong menta ngatrai pila yo sengau na kapor ba ki nong hikai ki bala shong thaj ki nong hikai ki bapli ki ladon ki bala khlat ki don ki nong hikai ki besitom kim pat yo ya keneka CPF kim pat yo ya ka DCRG te u minister ngis ngolong positive ha ngidon kejing kermen ba da kejing push jong minister badan borom kini ki kam kene ka CPF implementation kan sa ya employ kan sa terekam employ but ha ke bede ber kene ka maxim portal ka online submission of budget and pay requirement lengba kene ka maxim portal ngilak penpau hai minister ba don shi bon ba ki kenrum kajing bam pau kerteng jong kinong hikai hapok kene ke portal kajing bam shai kemno ban ken kajing bam kajing don ke kerteng bat jong kinong hikai ki bla retire nanta kajing khlek lang bat non teaching staff bat teaching staff kumta terter te minister ila ong biang ba ka kani ke maxims kadai ke badan kam kadai ka lenti syakmat hakane ka perthai bamanta ngilak taru halor ka jingbam biang ka internet connection kumta terter henry ong ba da kicingwan ra ya kane ka new technology kam dai pat kan ban kta ya ka jingyo tulop jangi ka tulop ka badai hok ka jangi but ila pensngau ro ba at least shwa ka Christmas ngidai ban yo ya ka tulop jangi kam dai ban dan jing thot palat te ban chupen singawa pi shwa ka Christmas ro kala slam palat namar ba kumbolong menta yau benai Oktober ngila dei ban yo tamba ngimpat yo tenga kermen ba isa iba bat ngitip hiru idei i baker bah yaki para brio yaki nong shong snong jong state udai brio badan borom udai brio ba trehok in page but in le ka ban penhun yangi kaban penyo ya ka hok na kabanta jungi ki nong hikai Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya ka kot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ka umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.